Posljedice čitave ove priče. 2006. sada će se navršiti 4 godine od referenduma, demokratskog referenduma u Crnoj Gori, a složit ćete se da je referendum u demokratiji najveći stupanj izbora i rješavanja nekog nacionalnog problema. A jeste vi imali pravo da glasate na njemu? Ja jesam. A vidite, ja nisam. Pa niste imali pravo zato što niste Crnogorac. Mislite? Ili kažete, ja ne znam da li ste Crnogorac. Imao sam izvod iz matične knjige rođenih koji se vadi u Mojkovcu, a nisam imao pravo da glasam. A znači vi jeste, a ja nisam. Ali vi znate koji je uslov za sticanje prava za glasanje. Moj otac nije imao isto. Rođen u Štitarici. I 262.000 ljudi koje je premijer Koštunica, vaš premijer, nosio u Brisel. A vaš je Milo Đukanović? Ne, moj premijer je premijer sada Srbije. Zato što živimo ovdje. A glasali ste na referendumu tamo? Politički teren... Vidite, to je ta država naopaka Crna Gora, koja dakle vrši diskriminaciju između ljudi na osnovu političke opredeljenosti. Oni ljudi koji su bili poznati kao Srbi, pa makar bili rođeni u Crnoj Gori, nisu mogli glasati na crnogorskom referendumu o nezavisnosti. A gospodin Stevović je glasao iako nije rođen u Crnoj Gori. Kako ste da vas